I pozdrav svima, dobrodošli u Pro Track Minecraft. Danas igramo FIFA 14. Pošto nemamo Origin, igrat ćemo Kick-Off. Danas sam odlučio da igram El Clasico, to jest La Ligu. Igrat ćemo, mislim, podržava se Real Madrid protiv Barcelone. Ja ću biti, šta ovdje? Ja ću biti Real Madrid. Ne, dobro. Barse. Benzinac. Što ubacit ćemo neke moje izmjene koji... Sad neću izbacivati, obično ubacim kakao umjesto iska, ali... Ne, izbacit ćemo, prvo ćemo izbaciti Kediru, mene mnogo nervira. Kedira. Što mnogo mi ide na živce, ubacit ćemo... Aj, tu ćemo kakao da ubacimo. Ne znam da li će tu dobro igrati, nisam siguran da nema veze. Ovdje ćemo, među Čabi Alonca možemo... Ajmo Modrića, dobro. Dobro, ajde, ostavit ćemo Di Mariju vamo. I umjesto Arbeloe ubacit ćemo mog omiljenog Varanea. Mislim, najomiljen igrač u obrani mi je Pepe, pošto onako vidjet ćete i u toku utakmice da će vjerovatno najbolje igrati sa njim, tako da ne znam, nekako ovo. I utakmica počinje, naša lopta i krećemo, jel? Pepe do Varanea, Benzinac. Što sam ovo sad uradio, mislim ovo to je veze. Vidjet ćemo kako sam igrao. Ajmo do Pepe, u meni je najbolji igrač u odbrani, znači nemam bolje od njega. Jo, što oni meni ovako nekad ne dodaju. Ništa igramo ljudi, nisam igrao 2 mjeseca skoro FIFA. Odigrao sam jednu utakmicu pre ovog da ne bi bio toliki bot, znači igramo na professional. Nadam se da ćemo možda pobediti ili da nećemo toliko puno da puknemo. Znači trudit ću se da se nerviram, pošto znam da od nerviranja nema ništa. Dobro. Nekad ja trču sa bilo kojim igračem, uvijek ga Dani Alves stigne. Jedino mi to mnogo nervira, ali dobro. Vidjet ćemo da iskuliramo, da kažem. I to opet Pepe izbaci. Ma ajde, bilo da se izbaci tamo. Nema tog njegovog dodavanja, ništa tu. Vidio Ronaldo mi se stalno vraća u odbranu, što mi se sviđa. Zato što, brate... Mislim da čekaj, da promenim... Ovako, ajmo ovako, izbacit ćemo Benzinica. I stavimo Ronaldo tu da je Benzema. Ništa mu neće faliti. A mislim tu ubacim Di Mariju, pošto je malo brži. Žao mi je Benzema, ali upravo si zamenjen. Nema veze. Bolje mi je tamo Ronaldo. Na špitu će možda bolje igrati. Mislim, igrao nije ovako dobro, ali gledajte koliko su brzi ovi igrači Barcelone, mnogo, znači, zeznuto. A i moji vidite koliko su ništa uopće nešto brzo, osim Marcela i Modrića. Dobro, brzo su brzo Ronaldo, naravno. Ne, nemoj da primiš sad, nemoj da me zezaš. Samo mu ne daj prostora, samo mu ne daj prostora. Čokni je, tako, izbaci je. Ne Messi, ne Messi, ne Messi. Izbaci! Tako, ovo ljudi bilo mnogo opasno. Ajde Benzema, ajde dok te ne izbacim taj gol. Jo, brate, mili. 1950s when floodlights had only just been invented really, and they won those first five European Cups in a row, and suddenly everyone was talking about them and their all-white kit on the black and white TVs at the time. Yeah, they've just got a special aura about them. They've got that kudos, haven't they? You get a chance to play for Real Madrid, no matter what country you're born in. Nobody really can resist it. Jo, ja nisam izbacio ovaj... Ja, ništa imam, vidjet ćemo kako brane ovaj Lopez, nikad s njim nisam igrao. Skoro nikad, nekad isto zaboravim.
Obično Now se they've tu got iz the njega chance digac, to no? push forward from this deepish position. Ajde, Ronaldo! A daj, nemoj da me zajebavaš da me ovaj Mascherano stigu Ronaldo, brate. Brate, ne verujem. Advantage shown by the referee for Barcelona. Ne, The ref zanima me wanted to nekim keep the bude. game going, but you could Pa, see there već was no oni advantage to ubacuju. the team who had the player fouled. Tako, konačno, brate. Real Madrid want to No make an lepi mi sad alteration from gol. the bench. Nemam da oni nemaju kome da ubaci. Činu doda. Dobro, niko je pitao loptu. Ovaj je opet, vidjet ćemo kako će braniti. Znam da su dosta pokazali dobar, ali ipak Casillas je Casillas. Joj, neka mula treba smarati, joj. Šta će to It's biti? Barcelona's ball now. Iniesta. Moj Modrić, to je dosta dobar igrač. Izvinite, morat ću da prekine, moram da ubijem mu, tako da stvarno se izvinjam. I evo nas ponovo, ja se stvarno izvinjam i ja kad neka mu mi uđe u sobu, ona neće znači da je pusti na miru koji... Ne! Čovječe, zato mrzim da pravim ove pauze sa njima, joj. Za sekundu oni mene zeznu, ja malo ne vršću pažnju, oni probiju se ljudi. Evo, ja ovdje samo mogu da dodam. Rafael Varane. Što idemo ovako. Mesut Ozil. Well, he is the playmaker. Here he is. The defenders come in well here. Timed his approach and got the ball. Joj, brate, samo što nije stigo Ronaldo. Victor Valdez. I think you as well as I could have predicted that this was the reception he was going to get from the home fans today. Neymar. Ne mogu da trčim u lijevu stranu brzo. Can he score? Što je meni velik problem. Zato je uvijek se problem kao što vidite sa desne strane da se problem. Lionel Messi. Ne mogu da trčim onako The attacking now brzo. coming from Barcelona. I mnogo to me nervira. He's got the ball well to set his team on the front foot by intercepting. Daj Ronaldo, ajde! Nemoj da ti stigne ovaj glupi! Pa daj, nemoj da me zajebavaš, pa ne morate ovako... Ljudi, ovako nikad neću moći da dam gol, ako budu ovako imamo slavno da bi stizali njihovi igrači. Pa tako ne mogu da dam gol, jebote. Kako tako da dam gol? Ja ne mogu da verujem. Tako je nemoguće, ja znači ni sa Ronaldo koji je mnogo brz, ne mogu da se probiju. Evo sad je kao njihov faul. Na Modrić se slomio. Ne zanima se kome je to doda pa će sad ovo, pa naravno. Ajde, trudimo se, brate, da ne zabije. Real concern for the defender, just happy to get it away. Nervous, really. Sve oni zahvate, oni su profesionalci. A ne ovi moji glupani. Break maybe from Barcelona. Možda igru u stvarnom životu bolje, ali u FIFA, boga mi, što tiče Barcelone, ovdje nije toliko brzo. Bitno da je neko veliki, da je jako duel ovdje, to mi nije ništa. Mesut Ozil. Daj, brate, sve on uhvatio ovaj Piqué. A on je meni najlošiji igrač u Barceloni. Mislim u odbrani. Neymar. A ja ne mogu da verujem. A dobro, ništa vidim. Nećemo da se nerviramo, znamo da toga nema ništa. And it's come to Xavi. A nemoj da primimo golu sad. Pred kraj. And now Iniesta. Da bude bar 0-0 za... Šta? That's a really important challenge. They would have been in. Ja da se ne branim dobro, ja ne... Gle se Capringo, oni sve stignu, I sad, znači ljudi, ovo je bila čista sreća, ovo za ovog Iniesta. Znači čista sreća, ali dobro je bio i offside. Znači stvarno smo imali sad sreće, ali dobro. Modrić. Rafael Varane. Mesut Ozil moving forward with menace. Modric. Brate, pa može negdje da se prođe. Ja nijednom nisam još uspio da prođem do njihovog gola. Zato što nigdje ne postoji mjesto gdje ti možda prođeš, a da oni tebe ne stignu. To! Idemo Ronaldo, 45. minut. Znaš da će biti boljak u napad, ima dobar šut čovjek. Znači ljudi moramo ovo da radimo, znači imali smo sad malo i sreće. Znači moramo ovo, ne možemo da se probijemo do gola, znači moramo da šutamo iz daljine, ali tako. Nije bila neka daljina, ali... Jeli, neka mala greška golmana.
Koštalo ih je mnogo i Pikea, ali dobro, nema veze. Nama je još bolje, naravno. Vodimo 1-0, 45 minut ljudi. Samo da sad ne primimo gol bi bilo katastrofa kada bi sad primili gol. Što bi rekao moj drug, katastrofa. Baran. A dobar igra, brate. Kome ovaj ubacio crni? Ikeju. Dobro, on je visok. Jedino njemu mogu da ubacu, nikog drugom ne mogu. Idem se ljudi polako. Tu ćemo da napravimo još jedan napad, što da ne, ali tog nema ništa. Vidite, šta ja mogu sad uradim? Ja ne mogu trčim u lijevu stranu, rekao sam nekako. Brzo, što je velik problem. Veze. Svaka čast znali smo, znači, Ronaldo je dao gol. Mene se ovako postava, dobra je dosta postava, koja ostavit ćemo ovako, nećemo ništa mijenjati, svi su dobro igrali. Osim Ispa, malo je bio nespretan u nekim trenucima, nema veze. Znači ništa nećemo mijenjati. Joj, evo još jedna nula. Joj, ja ne pada mi napamet da prekinem sad. U stvari, izvinite. Neće mi pa prekidati, ako bude stvarno smaralo, onda ćemo da prekinemo. Pošto mene kad muva ono kad mi zuje oko glave, ja nju ne mogu trpiti, tako da. A da i ne ubijem, najbolje ništa, ali ne mogu da je ubijem. Nema, ne, ništa ovdje, teo sam dodat, što znam da ne mogu se probijem. Stigo bi mi Mascherano. Oni mi se brzo igraču, što je meni velik problem. Znači, mnogo je jak napad. A i mislim, odbrani nije jaka, ali isto su brzi. I sve mi igrači stignu i to je velik problem meni. Što sam sad uradio, je? Jer sam uvo od sebe i vidite što sad desi. Znači ja ne mogu da verujem, ovo je muvačka, to je dosadno. Da bar ima nešto da smije da pojede pa da me napada. Ali niti ima neku ranicu da na mene to može da ujedi ili tako. Penal! Meni samo na kartu da daš, moram. Joj, ovaj Ramos, joj, ljudi! Šta je toliko uradio loše pa je dobio crveni? A, joj, pa se leđa. Ajde, Lopez. Idemo! Znam da Messi nikad nešto trenaš u stranu. Ali dobro, nema veze. Imali smo sreće. Da ovaj nije pipno, možda bi čak ne bio korner, ali dobro, trudimo se. Baci je, šutni je negdje u đavola. Joj sad imamo ljudi igrača manje, joj to je velik problem. Crveni kart. Ne verujem. Može li im biti išta bolje, penal i crveni karta, pa šta može biti gore za jedan tim? Nema veze. Bitno da smo odbranili. I to je glavno ono i najbitnije. To Pepe izbaci to! U dobro, sad smo imali malo i sreće. Pepe nije uspio da izbaci, ali izbacio neko drugi, nisam vidio ko. Moramo samo da radimo ove ubačaje. Ajde stigni! Kako baci Sandra? Ako bude loše dan da ću me Čavije i Iniesta baciti Fabregas, što neće rešiti, jel? Što s meni tiče i bolje. Angel Di Maria. Dani Alves. Pedro. Supporting player alongside. And it's Xavi. Opportunity here, and he goes for goal. Messi, Xavi. Still on the horizon. Kako dobro čovjek šutnuo. Vidio, ljudi. Mislim da bi Diego ovo odbranio, da išlo malo niže i u gol. No dobro, not made the most of considerable shooting opportunities here. Idemo polako, nigde nećemo. Joj! Gets his foot in there.
Pepe. To, samo je izbaci. Kad si u odbrani, samo izbaci i ja ću ti poljubim čarapu. Ne, vrata, stvarno. Neymar. Ajmo ljudi da pobedimo u ovom klasu. Bilo bi dobro da i zadržimo loptu. Znači ne mora da bude gol. Još jedan nebitno, bitno da je pobjede, ali tako. Malo sam se nervirao, ali fantastičan gol Ronalda. Nije nešto lijepo izgledao, ali gledate daljinu i koliko je loše bilo inače. Ovo su opasni trenuci. Ali mi to radimo profesionalno, tako? Samo izbacujemo. Ne! Pedro, joj, nemoj Pedro, samo molim te. Nemoj da te Pedro sad zezne, joj. To bre. Svaka čast. Ništa nećemo toliko brzo da idemo. Idemo polako. Mi se tamo probijemo i oni nešto uradi i uzmu loptu. Znači mi smo ljudi imali, mislim, jedan šut, jedan gol. Mislim da su takve statistike. Ali najbitnije je pobjeda, jel' tako? Mi nema dovoljno jedna ta vrijedna šansa, tako? Ajde brzo! O, joj ljudi! Svaka čast za golmana, svaka čast za Pepea. Nema ja sam izbaci. Ljudi, je bilo stvarno opasno. Oni imaju te jako loše šuteve. Ali idu po podu, onako, polako. Mnogo su iritantni, isto da kažem. Imamo ljudi igrača manje, to se vidi tamo u sredini, znači. To je veliki problem. Ali moramo da ostavimo blokujemo ove odbrane. Tako ljudi, vidite. Mislim da nije imao prostora, jel' tako? Dobro, golman ga je zaklonio. Imali smo sad i sreće. A i nismo, njihovim igračama samo ne treba davati prostora. Pošto oni ništa ne ubacuju, oni samo dodaju, znači. Samo i nemojte davati prostora, pošto je isto jako teško, ali to da se radi, treba se pokušati ovo. Ajde Ozil! A de ne zezaj me, brate, pa ne mogu nikako da se probijem. Neć. Evo ga! The lead is still intact, but only just. The fans a mixture of nervousness and support. Well, it's on a knife edge this. I wouldn't like to call which way it's going to go. He's got space. Well, the ball's gone out for a goal kick. Kao što sam rekao, samo i zaklanjajte njihovi igrači i to. Šta je sad bilo? What the fuck? Ne šta je uradio? E pa jebi ga, brate, pa to je fudbal. Edo, šta je s njim, kad s njim se omijenio? Kako se mijenio ovo? Šta je s to? Joj, ne, joj, Sanchez. On je brz igrač, još brži nego ovaj Pedro. Iako je Pedro odličan igrač, po meni Sanchez još bolji. Vidite! To! Daj, brate, vidi, sam rekao da je dobar igrač. Odmah mi je čovjek zabio gol. Odmah je stvorio šancu i zabio gol. Nema. Svaka čast. Gledaj se da ne... Ajde probamo da damo gol u zadnje 5 minuta. Joj, brate. A nemoj da me zezaš, brate, svakog igrača mi stigne. Eto ljudi zašto ne mogu da stavim šanse. Oni stignu svaki napad. Oni stignu svaki igrača, ja nemam kome da dodajem i šta ljudi da radim. Oni se kreću svi zajedno, znači oni igraju pravu timsku igru. Što je meni veliki problem, evo ga sam čizao. Super, to Pepe izbacio. To. A ne, njemu, joj, evo opet. Nemoj da me zezaš da sad primim gol, ej. Imamo i mi igrača, brate, i ovdje valjda mogu uzmu loptu, čovječe. Pa da ostane neki najloši igrač u Barcelonu, on tebi uvijek stigne.
To je Messi povređen. To će biti mnogo dobro. The game went on, but I think we're going to go back to that earlier incident and a booking for the player. The referee did play the advantage, which. Ako je Messi povređen, oni ne mogu više da prave izmene. Biće mnogo dobro. The ball is headed on away from danger. Here he is with a chance. Well, he has a go. Fighting for the ball, still plenty of fight in the match. Njihovi igrači samo nemojte se zalećiti i to je to. Znači ne zaliječite se na njihove dok napadaju. Ne zbog faula, nego zato što će oni samo da se okrenu i da vas prijeđu. Ja, ljudi, po kraj igre, znači imamo crveni karton, gol. Aleksa, znači 85 minut, brate. Mogli smo to stvarno da odbranimo. Ali šta da se radi. Mnogo je bio težak meč. Ali igrat ćemo golden goal. Meni je to najbolje, realno. Kako se igra se. Play the extra time, but if a goal happens, then that's it. The team that scores it wins. Truly a golden goal. Najviše volim golden goal. To mi je najzanimljiviji nastavak. Zaboravio sam da se u njemu vrijeme meri. Nemoj da oni samo daju golden goal. To nemoj da bude korner, super. Što nikad, iako su oni mali, ne volim te kornere, uvijek su neizvjesni. Kako god imali visoki igrači, korner uvijek zeznu. Ronaldo. Ne, joj, tamo napravimo dobar napad i njem prođe kroz noge, tako nešto. Vidite vi to? Znači to je tipa professional, znači oni vas muče, znači do kraja. Znači na tom najtežem nivou, to me mnogo nervira. Ajde Pepe! Daj, ovo je njega povukao za majicu ili tako nešto, sigurno. Znači on je odmah samo jedno krenuo da sporo trči. Znači to je, vrate. Dobro. Idemo ljudi dalje, ne damo se, znači igramo do kraja, koji je obično. Ja se pa i taman da gubim sada, ja se nikad ne predajem. Ajde, jaj, mislim napravimo popet jednu šancu ko Ronaldo onaj put. Moramo da dobijemo ljudi pobedu, znači, tog sam se namučio. Nisam dugo igri, sad izgubim golden goal, mnogo je bilo loše. Ajde bre, nemoj da me zezaš. Ne! Messi, jaj! Dodat će, ne! Vidite vi tu taktiku, samo oni polako šutaju. Ništa oni neće da urade nešto, ne znam. A tolike šanse prave i toliko maše. Znači da ipak igram dobro odbranu, znači. Ajde da sebe pohvalim da sam ovo utakmicu, znači dobro smo igrali odbranu, što se tiče neke stvari. Ne možemo mi tolike šanse da odbranimo, evo. Kome, brate, ajde. Jaj, ne, da je stikao malčica, možda bi čak i dali gol. Nema veze, igramo golden goal. Znači, trudimo se, znači, taj jedan gol da damo i to je to. Bilo bi da ovdje nema sad ograničenja nekog puno vremena. Ajde, to baš kratko traje jedan ovaj djavo. Mnogo, znači, zeznut meč, a moramo da damo jedan gol. Trudim se što više, znači, iako je ovo stvarno više mučnine igrati ovako, ali... Ajde! Nemoj me zezati da ga opet Piqué stigo. Nećemo se tako lako sad dati. Čuvamo loptu kod nas. Ajmo jedan ambiciozan... JOO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 O
verujem šta sam uradio. Znači ovo sam čisto pokušao, znači neko i sreći dan gol. Vidjeli ste kakav sam gol zabio. Pogledajte ovo, levica. Kako je čovjek ubo, znači ja ne mogu da verujem. Ljudi, pobedili smo 2-1, znači mnogo težak meč, jedva smo pobedili. Igrali su dosta bolje od nas, ali nismo se dali, igrali smo do kraja.
Dali smo taj počasni gol, pobjeda je naša, tako da nemam znači reći, ovo je bio jedan mnogo dobar, zanimljiv meč. Znači, ekstra. Ajde pogledamo prvi gol. Kakve šanse, ljudi. Ja, Sanchezo, kako čovjek zahvatio loptu, kako je spretan. I ljudi, to je bilo to. Najbolji igrač utakmice Pepe. Ramos dobije crveni karton, nema veze. I to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj video. Sljedeći će biti mini games, tako da, čao!